Rere bururi urathie na mbere kwihaririria gutabania githurano kinene. Aikari a kaunti ya Embu ni moritio metheme na ateti aria kurerikana ati mena mubango wa kugura ibandi kuma kuri aikia kura. Nao ateti makiorio meke kambeini cia kuguna muingi na kumerera maundu maria mabangite kumekira handu ha gwika maundu mugaru wa watho. Meke campaign mariria andu nigetha makamathura kuringana na maundu maria makumekira no ti kumetia ibandi makamaigira. Atumia na andu ethi gukirikana nio marahuthirwo na njira nene guku makirirwo ati ni magacokerio ibandi icio mbere ya githurano gitabanitio. Ateti aya marerikana maratabania ciiko ici niguo makahota na ithurano-ini cia mweri wa kanana, no borithi ni meraniire ati ni megutigirira ungumania uyu no wakinya muthia. Mauria metikire mundu aikara na kibande giake nondo siringi ngiri ni mbia nini muno wana itingitethia gutwarithia bururi na mbere. Mundu wonde kibande giake anenganirite ni thanengerwe ngiri na ndiramenyaga niko kithiite kuthithwa avote kuthia a report gwetu ofisire kana report borithi bakubi kana gwa chief. Nake muteti Peter Kenneth ari icera-ini mwena wa Korogosho guku Nairobi ni oritie aikari magathura ateti aria mena cioneki cia gutungatira muingi. Na hatupigi sera za ukabila. Kwa hivyo unataka governor ambaye atakufanyia kazi. Kenneth egucerete mwena ucio kuria acemanirie na ahuri biacara na amerira kumethera kihonia gia giko kiria aingi marauga ni kiingihite muno matura-ini. Handu-ini ha Inooro TV, Titagwo Gathoni wa Jihia.